amilla nafsuge haqquta memba fana ambi daringe haqquta verinna rayitunge haqqutan insana ya unganna din echki Allah ge wahi ilahi nur ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekan kamagen fonu vunu taketi qur'ana sunna ekalege fanuge hikma mi matiweri nura hidayata nula insanunge atuga wani aniyaverika aniyaverikam fohela echki hamai kani Allah subhanahu wa ta'ala bawale hidayata kalange bawale vinur ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam genestevi nura hidayah algon menge terega wa jahilu kamegge bodu kamun algon menge gina bayeku qur'ana durga ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam genestevi hikma ekaleg fanuge sunna ekaleg fanu genestevi bodu ilma durga algon menge gina bayeku ulamun dani ennunama insana enage kudave selun terikame visnun terikame murinama ena ilma dimala datur quran